काय पंचायती आरक्षण आणि बाकीच्या मुद्द्यांचेर कोर्टात गेल्ल्यान तांच्या प्रभागांची वेंचणूक फुडें धुकलिल्ली। हायकोर्टात गेल्ले वड आणि सोंपिल्ल्या एका उमेदवाराचो प्रभाग धरून 10 पंचायतींचे 15 प्रभागांची शेनवारा वेंचणूक जाता। 16 प्रभागांची वेंचणूक जावंक नाशिल्ली। तातूंतल्या बेताळबाटच्या प्रभाग 3त उमेदवार बिनविरोध जिखिल्ल्यान शेनवारा 15 वार्डांची वेंचणूक। बस्तोडा, हणजूण कायसू, पेना दे फ्रांस, कुडका बांबोळी, मेर्शे, अडवलपाल, बेतकी खांडोळा, नुवे, बेतालबाटी, चांदोर आणि साकवाळे पंचायतीच्या वार्डांची वेंचणूक जातली। मतमोजणी आणि निकाल आयतारा। विधानसभेचे वेंचणुकेक वेंचणूक आयोगाचे 17 कोटी खर्चाचे बिल सध्या सरकारान आडावन दवरला। इतलो पैसो खंय कड्डिल्लो काय म्हूण क्वेरी काडल्या। मिडियान मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्या मुखार हो प्रश्न काडलो। तो म्हणटा खर्च मार्गदर्शक तत्वां पाळूनच केला। ताचे सीएजी ऑडिट करतली आणि कोणेय ते तपासल्यार जाता। We have followed all the procedures and guidelines of Election Commission of India. So that this thing like see for the vehicles, if you see the election preparedness guidelines, the flying squads are there, sector officers are there, observers are there, and apart from that there are many nodal officers, and around 50 companies of CRPF were deployed. So that way vehicles were used, and in hiring of the vehicles proper procedure were followed. So altogether, how much expenditure was made during election? Now you will get a position. It was 27, 27 or 40. So various figures. In fact, like some time still is required because the final compilation is going on. See, election is a huge task, and the functionaries right from CO office up to the Mamladar level, BLO levels are involved. Then all the collection of all the vouchers, bills, and then final disposal. Because it is not like what a person is claiming is completely passed. It has to be properly scrutinized by the accounts functionary, by the DDO, and by the concerned person who is having the signatory authority. It takes time, and it is still in the final state. It is not finalized so far. And after that, like these are all subject to the audit by the CAG. So that way elections are most transparent department, and it is open to the scrutiny by everyone. And all procedures have been followed. 18 ते 21 पिरायेच्या नागरिकांक मतदार वळेरेंत घालपा खातीर 1 जुलै सावन म्हयनोभर मोहीम चलतली। The gap in enrollment in age 18 is 6,569. Quite obvious. 18 years old, those who are not enrolled is 6,569. 19 year 3,770. 20 year 2,563, and 21 year age 2,075. So these are the figure which we analyzed from our electoral roll and census projections of persons falling in these age groups. There might be some persons who are even older than that. They are most welcome. सदां जेन्ना इलेक्टोरल रोल किंवा इलेक्शन्स आयली त्या वेळार खूब जाण म्हणटात की आपलें नांव इलेक्शन रोलान ना फाटल्या फावटी आशिल्लें। आतां एक ऑपॉर्च्युनिटी तांकां आसतली की त्या ऑपॉर्च्युनिटीत तांणी आपलें नांव इलेक्टोरल रोलान आसा काय ना तें पळोवचें। जर समज तातूंत चूक कितें आसत, मिस्टेक आसत कितें नांवाची, जाल्यार ती रेक्टिफाय करची। ह्या वेळार आपलें नांव किंवा आपल्या फॅमिलीचें कोणाचें नांव ना जाल्यार तें घालून घेवचें। आनी ताजेच बरोबर कोण जर आपल्या घरान ना किंवा आपल्या लोकॅलिटीन ना किंवा आपल्या भाड्याच्या घरान जर ना जाल्यार तांची नांवां ते इलेक्शन रोलान आसा काय ना ती पळोवची आनी ती डिलीट करपाक लावची। कारण आमी हो प्रोसेस जो करतलो फक्त एनरोलमेंट न्ही तर क्लिन्सिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल, आमकां इलेक्टोरल रोल सामकें साफ करूंक जाय की खरेंच जे इलेक्टर्स कोण आसा तांची नांवां ते इलेक्शन रोलान येवची आनी ज्यांची पळय जे कोण रावनात तांची नांवां इलेक्शन रोलांतल्यान वचची, हो हाजे फाटलो उद्देश। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।